Family come from Germany. Thank you, sir. Yes. We are happy, very happy today. I want to explain to you why we are stand up here, and we bring the name is Ulos. This is the part of culture of Batak tribe. I want to explain to you this Ulos. We cannot change the name. Wherever you stay, if you stay in Germany, wherever you stay, the Ulos you cannot change the name. Yes. Because the long history from Batak tribe. I want to explain to you what's meaning the Ulos. This is to make you unity. Maybe I can show you what's meaning this one. This is like the symbol of part. The symbol for you have the babies soon, male and female. And that's one for your body, for of your both your body. To make you unity, not two, but now one plus one plus one became one, not two. So I will give you a message today from Word of God, Matthew 90, chapter 90, and verse 6. What the Word God say on Bible, say like that. Listen. That you are not Jew, because what the unity of God cannot be divorced of the man. Bahasa Indonesianya, sebab apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Amin. This is not like saying like the Psalm. If you say maybe in around the world, people say like the Psalm you put in your necks, your around necks. No, this is not same. This is long history, okay? Amen. Amen. So if you stay in Germany, cannot change. You must study to your wife. Wherever you must mention this one to Ulos. Ulos, grandfather, cannot you say, grandfather you must say Amang or Inang. Jadi sudah banyak yang saya sampaikan. I hope you understand. We come from Simanjuntak. This is the Ait Pesor. Ait Pesor from Simanjuntak, ya. Thank you, Okay. Pak. Very happy tonight. Today, thank you. Yes, yes. Pasatami malam sektuama. Ini nama? Inama, Eh. Danny and Baby, look at me. Today, this the moment special for you. This, your uncle come. This the big family. So now you must be happy. Yeah? Yes. Until now, are you okay? Okay, okay. Okay. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, yang selalu menyertai hidup kita hingga pada saat ini. Amin. Untuk Denny dan Febri, ya, tolong ditranslate untuk cucu kami, ya. Hari ini adalah hari yang sangat sungguh berbahagia untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena ternyata tradisi orang Batak itu sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Amin. Amin. Tradisi kita ini adalah sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Saya menjadi teringat misionaris yang datang dari Jerman ke tanah Batak untuk memberitakan Injil pada masa itu sehingga berkembang, dan inilah buah-buah daripada penginjilan yang datang dari Jerman itu. Untuk itu kami di sini mendoakan keluarga Denny dan Febri menjadi keluarga yang berbahagia. Ingatlah hukum Taurat yang kelima itu, hormatilah ibu bapamu supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Kami hanya berdoa, tetapi jalanilah kehidupanmu walaupun kalian tinggal di Jerman. Ingatlah orang tuamu yang bersuka cita pada masa ini untuk di kemudian hari boleh berlanjut dan berlanjut dalam surga. Amin. Amin. Untuk itu kami mengucapkan semoga menjadi keluarga yang berbahagia, yang takut akan Tuhan, diberikan momongan anak laki-laki dan anak perempuan,
Dan kami mendengar itu berita dari Jerman lewat bapak dan mama di sini. Amin. Ala Amin. nipe, ala dadang guru bahasa Indonesia hon upasaon. Molde. Ala nipe dongorok uma, asataki majalah walang, galinggam majalah galigi, saitu umadihamu anak partahi jala ulu balang, dohot boru parmas jala parene. Madu. Asa ador hasma tu ador his, ador si pora-pora. Horas sorasma ho bere jala torhis, huhut mahamu hatop jala mamora. Nanga sahat sahari soruma, sahat matubotian. Nunga sahat amun maing majalu pasu-pasu pardongan sari pioni. Say sahat mahamu tu parorasan, jala sahat ma nang tu panggabian. Madu. Inamakan, amang pa din namin. Gabi mang. Gabi. Naik pasahaton, buha. Alam sila ng mo? Alam ko pang ironipan musiko nga, dubro pa jo matong battery na, gati jo ma. Oh. Gati jo battery na iyo. Oke, cek oke. Gabi. Saktabi ma di hamuna tulang mana burju, di hamuna raja di hula-hula nami, tulang nami, opung nami. Di bagasatikyon, adorak so di pasatamuna. Parbuwe ni holang muna marite ulus. Anggiat ma, tutikin na ng rotang yang muna, tuhami parkelingom muna. Lausi do hono nami tuhamuna tulang aka opung na burju. Mula tu peso boy humay kami marbunga-bunga tanga muna. Anggiat ma, di bagasatikyon, so baniuhum nami, songo katanin na tua-tua ma dohonom nami. Dak sudah purun so sakot pa dia. Dak sudah uhum anggo so si benon nami na so sadia. Mula tu peso ngonon. Pasobo nami tuhamuna raja ni tulang nami. Tuhata di batama na banggohi pasobo na. Sino po di mahami tulang. Kupasata mi mamsetu tulangi.